Lagi asik ngopi nang burita, diparani batir gawane katan. Risik-risik jabulen panutang, jare nyaurin kodong bayaran. Due kanca batir senenge nyelot, mangkaneng ne utang bayare alot. Padahal deweke wis bayaran, ditagih hutangnya bisa ana alesan. Inyong kapok, butangi tukang nyelot siki kapok, ditagih deweke malah kakek dopo. Pok 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 pok, inyong kapok, ditagi jare netes go tuku popo. Ngesuke alesane jare ne bar dirampok, alesane jare ne bar dirampok. Duit ditagi jare ne tenang, mending go nyelot jare dong menang. Tukang nyelot pintere kemplupu, ramikir utangnya malah jadi menumpu.